Memo bibia kwaba edeba emergency Ghana TV so ene ye story a yensaka ne abaiwa bi ede na sem abedan ohinini ewo Sumpa TV na abaiwa ya asem a oka no osi ohia mmoa eni nti ebekọ ne akwakotie story no aba na all the comments ede aba comment section osi ohia mmoa pa ye hwese se ade a eye no se ye hunhum adie anase eye niso adie na eye ye nuaba nti yenseme no ebekọ na akwakohwe video no ede aba subscribe na like na fa comment so eba comment section ase yenko nenkohwe video no emma Oda yinko Rukaya salamu alaikum. Ya no ama oneso eti say Mami, sa kase ya wuti wa ukasa me kra meti amenti. So wani abre na wo de wasema ba biewa no. So ore na asem na wo de ba no so wontumi nka. The way is on your front, auntie. Wo betumi asole akọ, obi ametechire. Wo de asema ba afa asa wo dada ho akonya nsa to no. Asa opese okasa adwa da nipa ni ablo. Ya ba dwuma o. Fansa tukuro hanos. Usanifa. Bodin ya me. Me pa cha ya me Rukaya. Insada kuro hanso. Me sada kuro hanso. Sansa ma me bekan. Sansa ma bekan. Eye de ha me. Eye de ha me. Onyankopon Allah. Onyankopon Allah. Boa me. Oda Bibia be fan wa Rukaya. Pa cha yo. Asem na de abeda o ma me aba black fefe. Me pa cha o. Me yaro enisi na me de bae. Otu ofefefe. Pa cha. Eni enyame ya wadom. Ohu ofe de ya de na ha wo PC. Tenasi ko mu entwetwa na so be ha dwen. Me pa cha o eyenda mo yare. Ede kuya. Me pa cha o me ko ya la wo say candidiatis. Ana Omo se infection. de Candidiatis. you candidates. Ya Grace. Wacha. Osi candidates. Wati. Candidates ime. Okay. Hey, Rukaya eba yedena yade na ebe dusre also. Me pa cha o ansa na me ban ya na me tu kwan ko be. Why awure? Me pa cha dey. Okay. Me tu kwan ko be bi nta kwantu na me ko nya. Uko he. Me pa cha me ko Saudi. Uko ye kadama. Ye fi adwuma yi bi. Okay. Me pa cha ho na me ko nya yare. Adoko obi no die. Me pa cha dey bi. Na ye den. Me pa cha sha se me nya ba ya 1.5 year no. Ana me started some dai. Me some dai no obi ne meda. Nipa ono beda broni ana bibini. Pa cha na me hu nipa no de. Ba me tenka se obi ne meda. Obi AAD wom. Na ya unhu nanim. Pa cha dey bi. Enti papa e be fa ma nyina aduru Saudi. Timi afri Ghana duru Saudi nso ko fa ma adayem. Rukaya eyeden adaya na ukon do sebe se oni be ma beda wodwendwen saade no. Me pa cha dey bi. Na eyeden na utiwa na obi no beda because saade no be si agere bi ana ukon do ode koda yemu ana bibisa. Me pa cha na me ndwen bibisa. Ntikase. Me pa cha eno na chi na asa abeja me yare na. Na nsa na me benya yare na Mr. Asu no binim da de bada ko bi me som da na obi nim ada. Insa na asa junso de mtimbo pitimi ya na se me kwa junso. Me kwa junso na me say me junso moja. Nipa no beda wie na wani so te wa asole ye no. Ukwa junso moja tatatata. Me pa cha. Na oba no ono ko ran so say ada wono ma Rukaya. Ba because na what to me kwadun so moja de na chese wan susu so and also na me de be judgment ada wono ma wo pant ya se wo pant ana de be mu se mete so bi ne be mu ani se esi benya yare na Mr. Asu no binim da de do be mu ani se esi mu a wo so na wafa be ma pe me pa cha si mu a wo ko Saudi no na watch mpana pe
Pepper Chan. Now call her Ofebi. Pepper Chadabi. Ase mu die meba. Ase. Ipa no. Na unhu n'anim kra. Pepper Chadabi. Se wo ya kokora, se wo ye abrante. Pepper Chan de mi hu ye. Se wafa be ma pen enti sebe be ma to pan de. Eye emrante de a wo kaya se wo be hu ena akokora gobere godwo. Enso ube we no na eye emrante atopa ana adawadama onze osre ruka ya onze osre senka fezi no ka ubesu mensu aje bibia be ka ya no waka ma one so why na wakasa ka na uko ho no se wafa be mada eye den a said you want to dam, who say, or ya brantiana cocoda. And I know the womb. Just when you bet when you be bound, so no, no, one say, oh, I yell Sachi. If I join, I got 9 years. Oh, particular day be a while no better, and I debut a better to any be a so. If I join, I said, me bag and me hunisa, better hon me call and me hunisa. Now, Besako. Pepper Chadabi. And yes, any so by any so jaw how. And an HS one Arab wabrofo, and no Matthias so. A also almost spreads. Just a baby annual, Abrampa. A Edino. Hey, Asemuni, yet a Ghana boy. Ya kwasa dia Arabia boy na chese ba bia be fa biara ogina ho etwe ya de no eye wo ye wo sei Pepper Chu me som da na me som me aso ko jun so ye moje ba ne mante son ye na me mante son afide me bu minsa na ensu ogumi etna first na menya sad na me bu minsa na ensu ogumi enti sa mante so me bu minsa na ba mu se ensu ogumi na ensu no I super bet a motor. Be a shot in a gummy about 3 days nature. And see, I was a woman, a con one a and a peppermint name after a bar about 1 week. It's when you goose out 1 week. And son as a new searcher. But I said, no, I call hospital, Ruka, and you many be a while, and you medically. Ya dear, would you just be beyond the best of before, or what it's a baby and motion? Pepper Chu, my hospital, bray. Oko hene. Pepper Chu, me call the quiet. Government hospital, and I want them and Jenche. Brownie. Yanti won't see us and back rain. Pepper Chu, me call the quiet. Aha, Oko government hospital. Pepper trying. Oko lapse. Pepper trying. And almost a day. I don't much them saying them we are. To a mama would do. Pepper trying. Na be no mo ye Pepper Chu me no me no I say me call hospital na me ko check up no mo hu say 2 days and 3 days bi but some ma duro na say me no ma I feel me san kwam sa ko different a year na say asan ye mo no ko be kwai na asan ko he esa ko inayini. When was the last time I call hospital and sana be by Pepper Chu that be ni chato inayini that last year. Last year call hospital unko be hospital bi. Look I how yare why call hospital papa. Call hospital ko pe gynecologist papa no won show specialist. Ni en sheda show we ya specialist or be show na ya hwe. No wa call hospital 1 year ni unko biem. What you say mo die no eh. Madam Patches, me start me anya no. Me Patches be kan hospital ma ko ba. I know last hospital me call ya man ko biem. You say ye dey. Me Patches me da to ni nsem mbo am say be ya. Ye dey boy be bo an say be kasa ko hospital yi. Ene ye ka ho so say chinchire twan. Me so me tie abai. Me tie abai. Dia me ka twan say ko hospital say dey. Bra, sa simple fro bi o ma biem. Na ye hunu mu ebe bo na anu ba. Na sa sam no be twa hwira guso a. Me be to am nya magigi o. Ajire me wo me element im. Ah me ye adwuma se difo. Na nya me abie mani. Sabre me ye adwuma radio so. To me.
chiro play you me element ma me di fo am wo me element mu dia mani abie che kode you me na ade e babia ye adwuma wo ya le aka ya bre e dia ko wo ya le e de kuya and hawo adro nyana fragi ya unum bi na de echi kuro na de bole asawa na de wom na de shem na nyina ebe sasam foforo bi wo de a film bi asem se bi so ye sem pampa ne ma ba mu nyina e ka ne de na so be twehwere gusu de a ye de ye hunu hunu ante lukaya chirem e de bi ade asekoro ada Mama, punchlines. Me pacho, me wouldn't say whom we are. The entire make us say. If you say me some dynamic who's sadian. Name or not a bayam sat and I may yalam to me a shrink to me by fear some other summer hoyari. It's me by an amid to him brand him say, be sent a hammy. Wow, near. The pacho yabusia. Okay. As a mammy of a few years to stand on let it say me. Oh, mammy, flew up a free. Oh, Cafrati. My young crazy. Una penny. Na ketwa. Na mtosi mimi. Yo kase. Eti minute to anim say bibi say na am na ka kire me say ayade a oba bia wo bi na me ka kire say me bu mi san enye nnanti no minimade ayare na ade enye den. Enya yare. Enti no onya na adwen say wo de me ko hospital. Wo frɛ me yire busan say me busan na yire say nya sa na oba bia te na yire so ka kire me say ya ane. Enti me de manje ntumi me de ko hospital. Enti me de ko bia wo mo hye me 2 weeks na me ko. Enti me ko sa na me hunu su na me yede. Because we do send people so they use have said be a bebo. Why you be drawn so? Papa try. And say no so am boa me. Na dey am wan say we catch and say me yar no. Wan fama an kwapese opedro ma say bi say. But as me kwa monti no bi hu say be first na say ba from me na mo bitimi hu say bi ha me. No afre bu chan say oh aba be say ni say na me boa. Say ni say no ka say dey. E boa hu say na say wo mi ye ma ya say. Nti aba sa na me ho a hyehyɛ. Edumre me mi ntimi nda na de no kwa bi wona me kon da nsi medidi. Into bit me who business to be say how. As any pair below. E de kuya no so tumi gi wabra bobo so abrabo mu ma wani fekere wo say de kuya. Ni o de kuya ndi anu odin. But sure that could be na say me braba akoba yare. Ana oba e ho no so besra ye. Nso oba na sister business say me ti wo bra nka achu. Ana me senya me ado no ho ye na ne ba na eden. Bibi say ha na o ka kire me say sa na tell me say no ka jense obi wo hon ma obo adru enti obetimi ahwe abetimi ahwe enti me de ne ko nipa no ho enti me kwa na me ba ma ne say me bra ba na bi say den e ha no ana ya Grace can they you say a voice ni break o mo hwe ma wo why abedwuma enti me ba ma ne ma me no pa me ba na ma ne mpo no ono po anyi ma na obi ti ne nche no ka say ba yo me di wo ho ya papa na me sempa cha de no say na wo mpa wo si wa ha wo so ba wa nka na oba ne de na wo ka na wo ni mo de ne ha wa de bebra wa na me braba braba okay ana me ka sempa cho me anka se mini se ma me da wati adru na obi na kire me se bibi senti na me de bai na me kra mini se obi o ye adru na me ka chensa yampa me yare yampa na tini ze ne ha na me ka chensa sempa cho ende me du fie me bo busu afa mane na de be sibia nyame ya aduma na kina na ya ba enti me ko bru fie na ade kina me bo me bra na mane se eno akra na ya le no bi kire na ka me ko je adru ba me ko nipa na hu ya na ka chensa se bibi se ne ha ya ne cha akoda no ana me ka kire me ka sakra no anti na me ba ne bo fu den ade nti na me ko pedro man bona na me se obran pa hwe nti sa na enye me anka sampa me ka na do bi ko pedro no agire oba she totorobento ni bo fu ne ho den na me se bra no me anka sampa na me ko ya di anka ma ba ma ne be ni pa no ohun no ka kire na ade no se ha me nti me ka se da bi na me o kasa wa nti na me nti bia wa twa so okasa wie na oto anipa na okoja me wo sa ma me fie no ko te ma me no won se o hwe ne hu yi na won di ne fie asa na wodi ne fie asa na wie a oba ba di onu na busua asem dia na okeka nsam na entim na me nim te yade asa na me sakwa sister no wo se me sa na nkoja na me nkoja akwa na duru na mbona me ne se me kobo me die me bra ampene entim no do nkoja me nkoja akwa na die no entim ko instant e ka kira me se o bra ba ha beti me won se e ma me hwe won hwe ne hu yi o me hu nti onya do betan ko me na me ka simpa hwe nya mate enti me ko sister maame no ho no ko bana mane se me ko fie no me ko me kan maame amman kan bi no kan se wono ko di kan hu bibia dada na wonim se ado de man se be yan sen ye bia me mbɔ mpae
se nyakopo ka me ho dia e bia ebe yi na me ka see you ana me ji edu na odi akwara ndem mam na me de no chere o sadi o ba be ye no ba chwan enti me ba ye no me yusu ya ba ya months na still de na eti ana me sa ko na nche bi na o ka see you na o san san from mami ana o ka chere me se de ya za ko yakwa se hu nti ne mama mpa ibo munye din ana o de so fu na me mami se edu anwum be bia me frɛ no mbo mpa ya mami eti me ye ya na se ne mbo ami ti na se na me to na se no mani nka asa me aso mo hyeme ai mo ya dia me anytime bia me ro be hu nti me adwen se nde me san me firi ho no na ma ye den ma san akwa o be firi kwa me dan so no ma kwa ntu me bie nti no me ye ma adwen se me ko nti me ko na me san akwa ye se me ko Lebanon na akwa tan because me ba ya se me sika se me na ye basa se me di ana se me to bibi krampo a yesi me di o ma chi kwafu mansana awuja na do ko ye adwuma no sika no de o ba de be de me ko ye me mane so mo mfanye bibi ana me mama so ma bet ebi ho mo ye ebi ho man ye eti bebe dru ye na se na mani nje nti me ye madwen se mesan akọ nsa akọ no pode me madwen se me kwakora mra se me nya be papa ade a enya ade ya mesan ba bi nti onyame adon so me se ko me ko dru ye be 6 months ana asa san be ye mesa me sum da na obi ne me da na mintimi ndan kasa o Lebanon ho no ana asa medika o medika frɛ ba bia na me wɔ yɛ adwuma no obisa ala kodie nti a me di free wɔ no na mo kyerɛkyerɛ me sɛ bi sɛ na yɛ de ai esto me enta started sana mintimi ndan na me so na o medika hu na mo ka kyerɛ me sɛ first time medika kɔ no ma sɛ na dika yɛ me na asan hyɛ asie bi ma hu ana na me sɛ na o ka kyerɛ me sɛ me anka sama so de me ni sɛ busuafo yɛ de empam asɛm o mbɛ sɛ metena na me da so de na me yɛ de me de ba na me sɛ mpacho me nim sabet asɛ me wɔ ma ni nka anytime me dem de ba ntim so mo mboa me se le be ya metena me nsa ma chi biu ana bro ne ka kira me se adom betan aboa me ane se be me tran kwam di a dem betan aboa me se me nsa nkoma chi se me koma chi dia bibia be ye betma ntim me nkoma chi pa da nya dia metena ha metena betan atena nkwam me ka ya na poma chom se dem betan ya ne se me nsa nkoma chi be san ba Ghana pa chon ana me de bai nti first one me free no ha bai no na se na akwaya se me na se me sum da me hu bibia wada yim bibi be se na se me hu no wada yim nti na akwaya se de me hu bibi za ba na se me nche de hu sa na hu die se me hu obi se bia o hu ba na se bia o hu baba wonu ma metimi hu se ana se wani su hu ade ka ho na unyi ni sa sister ase wani ma o ya ayi ama o ya yale baby afa na o de kuya de na afa akwaya se hu ade nyina delusional mental agony sister. Mental health is very real, mommy. Mun taking it serious because as I'm okay, I then after the and candidate say to me fight anymore. It's me about them. Annie, a chow one. Tijamenu na ati afani timua. Eko brain no. Eh. Kase. Enti na mo nse ba sa na me so nda na se na me hu na enti mitimi e dia na hu e ba metimi so nda na bia na bibi se asi e dia bibi ni ya dia ah e ba cho wo be so da na dia na asi met e bia me so nda na bia obi yara na se bia obi wa na se bibi sa me so nda busa se na me so nda se na se mo se ya ampa bibi se si yo ka se enti na sa na se na me hu enti first one na me ba ye no Joseph me ba ye na me ko enti na mintimi ndano me ka kire me bra say hunhum munti no mintimi ndan senti me ba fie no the second one na me san ba na obusa me say no first one akọ say hunhum munti na we de na wo ba fie na second one so san akọ no so na say hunhum le ha na wo san ba fie na man ka wi an kire no enti eno na chi no asa na me to na mani nka ana me wani nkan wa kan ti da ben wani be kan look at the time na adwuma say asem krona who beat around the bush no say won to me miemu a sister sorry kon yemfa case fufuro ye ni abre na adwada ase kire say asem mu na utwafa ho ene mani nka na me cause side ene mani nka na me call Lebanon ti kroba so wani be kan me ba cho ana ba pola no so ba wa fa wadura na wa no wadura no pe wo me ba cho ana me be duru ye no asa me kwa me mane scam man se bi on fa ye we ni wo de bre wan me bra na me kam ona na me discuss any bre
every month be na every 3 months for me a month mu jam 1000 enti mitimi bua na bia man ti bo so me 1000 nti na mu free aduru Saudi no anti mu tra ha anti ya emwa ababa wase obetimi agina traffic im so wani adia eto nsu ana bread ti sa Saudi na mokwa ezim kosi madros ya o de eku egu ahye white no eti 1000 ti ka say me ba cho me say scaman me do fie na say scan na me do want man cha me say bia scan na me de man odi ye we na so odi we but me do fie no me say na nkofo bi ka cha me say odi mi sika ne bia koye nyankomade but ono na kasa ntima nka nche me scan na odi brain no wo check ya wo brain is kazen me ye ne nyina na me say man fan say me ya 2 years be 3 months 4 months to buy is kazen obu akontama me pa cho wan bu akontama me da oso de ye den ono so an kan chema na me ka say me buy wan bu akontama me usika ni nyina wafa wan fa wan me wan sidimpo ono so a wan kan chema say scan se na me de ye me suma mbusa no adai bra no kunu no ana me pa cho da bi now ye me pen okore wa because when chance or the person to anim pa cho da bi o ye wo de yin me pa cho me bra de na ye wo bra nyo ma me ba nyo papa ba na de na wo bra aya busua na busua kakra na de ono nko ani nipa o ye wo bra udu sika brain pa cho na me ka say won say omo fim na yesu so nto no na fight ti it was sika no we pa cho me ne be wo ubusa no so okase me kwa me ba ya no man busa ne say sika ne eda say oda yesa na ada na wumusa no me busa ne kwa panya do be ka kire me ubusa na nya de obeka chente adwuma na akoye no Saudi home fie mienu ni nyina me kwa me ba na me kura 900 na me kura na me kura 900 million 90 million pa cho it's me ba na ye 90 ana na kwens na 500 na da so it's me do na me sesa 900 na me de ba fie it's me ba na me home family no ka che me say as a scan is more doing to scan to me in the face and to the customer account to meet you ene no so je ni nyina besine why de adwuma pa cho ye kwia asase aka so ntoma no to we pa cho wanto nare na report me enche me pa cho dia akoye ne say un say akoye so na epenyi we busuan ni mitino meni obi kura be mesusu fa cha nse bia bipise na waye me unu ya pani ni we usu na atoso me unu ya pani o ma me ba pani ni we pa cho no wa bona mane pa cho no mo so dia no maka fa ho me pa cho ne say ba sa krampo me frɛ me bra no ana me frɛ sa me bra pe yin ne nua ba ko na me to ani say bipise na ha mti aka be so mo bo me na ka bia me ho poto me o mo su no ka cha se wati na so nya de mpo otimi yi ma no anti bisi wane na yire nete wa wo sei emotirinko kasa wa wo ma sei o wale mi ba enkola no na che se adwuma na akoye ye ni nyina de waje usika no e na wo ba ye no so wonye na dwe so disika no be ma se se ene ne ba wo ba usika waje e na wo pese wo de wa de ma wa na ya de a wo pe pa jo je scan na me ba ye scan de wa fa wati ase ayo na dia ina wo hwe ba cho na ho me swint na me ba ye na se wo ye de adwuma me pa ma de afa na wusua wapon ho we madam eti wo nkwada sei ase me condition intimi ase ma fa kola e de condition ele na me yarent ase me intiment na ebi wa months me kwa ha 2 months me kwa anti me nya da agent na sa ina wa se we de mi hu akire hu animu because we de hospital doctor papa betimi ahwe e na wo no waye wadwen de ode ahye ni tirim se obi na eye no ni tirim do ba ka bi on ti ase maye me wo makola na de de nyina nso me kwa bi anye yi metimi kwa hospital o se metimi kwa sa na doctor ntwa zika ya se kwa di hospital ayi why close pepper ya soku nanu pa jama no mabre na wase na ye odan enso no na egumi nsa wi abo na enso troka na egumi
Eti uni mpena. Ana wo mpena. Pacho de bi na me no bo be say enu ntimi ne na jai. Onu no waja wo. Ana wo na aja no. De na akoy Utumi ni hia. Ntimi na me ka che say wonye obi a wonye de won ware na me ntimi ware. Asemuni. Me hu ni spiritual bi aye o. Na dwen no na waye no. Eji ye so me na duo kura na. Ejo adwen na dikai ejimi akosi bronsam so awi. Ti bibie nu a wo ka obeti ase. Ba wo bra kura no so aye biu. Nu kuya na de nu dua. Luka ya. Pacho ekuku. Nu Oscar. Tu susu se osika no de eden. Ejan kabati TV susu. Kwabrane agini sika. Obla ne friends Empesne boniti. Umpeso bebondi. Ayo, Mr. Champo Bremo. Si abe ka ho asem, edin na ekoso, kanokore, na ye hu muwa de beboa. Me pacho obi nkoso. Na me pese me bo di bela ga se scantina bi am de ne ba yes scantina me dem ne ba de bia na me ka se Yankopon na wonam na wo pe ayale sare ska be na adeko hwan ne hwe hwan ne ma uska na adeko me bra de mo wan nje si ya de waji usika da bi de free de mod mi di na chi ono ma uska ko hospital ana mi anka se nyame ado me ye adwuma nti de menya nanka me ya na me de ko hospital etu ono de on pese be kan anasem kora enya sem pese be kan ansem ona nka wana adwe se anya do ba hwe me dada enti no ana me akoye luka ya tu di asam be sia kopem da ben maame me se apututu se udintro me na me ka kire pacho me dintro yo ebebo ye de ye nya magic nti odifo pa ebebo na mane why me pacho ana o ka kire me se eba asan me ne na ham so kakra ana o ka kire me se me ye yi na won sen se me senso owo no nsim oso ube ye yi e won nsem se me se ya e won nsim eno mama obi amane yi mama bi ani mantam ambebo na mane na sasem no wabechirim e pa cha na me ka se me frɛ ne bra ba ko ana me frɛ me ankasa me bra na me tu anim se bia bɔne po na ma ye no fa mbɔ ne nkyɛm na yɛnde ɔmbo me na ho na ɔmesu ne emfiri me so me da se so ji be ma ye kɔhwɛ video ne e ba ye na asɛm edie me dwen kwa menti ase my lady kwa why confused esa nsa asɛm na lady ne kana aso pese o ka asɛm no aso pese o be ka asɛm no like unhu asɛm no ni ti unhu ne kon unhu ne nine but the real lady ne kasa no to me o ase ni nya ne e na ye ni bibi to me because the real lady needing common no to me ohun se ni nua be ma na ye de eye ne sa ba asemi a okay deal onhwem no fa nko hospital tini solution na ye benya ne se abayewa no ebe ko hospital na bibia etimi atudin aha egusa ye emergency Ghana TV subscribe na like na for commenting so eba comment section as edi ameji so an kechi mami esi anything ebe sansu edi shemu ewa ha. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.